ซุนอัฐกุมนาซุนปะเทนินวางโซซากาเบรียลซุกาลิลีกัมโกคัตนาซาเรตกิติยซุนลุงอาเทงโตคัตโกมาอัสโตลาอามาอัตุเลนดาวิดซูนามีคัตโซเซฟโตกิติโซเซฟโตกิโฮไลอาเดนุงานูมินซูมารีฮีตีซุนวางโซซาโตโกมาอัลูตาอโกมาMari thoa na chunga thamon naum phen lalpa chu na ko mauma na sataki na hun wang saki wang so cha thu gen chun mari chu na sataki na sugoya athu gen chu bang ti na hi de tin agai tu a Mari laukin ngaya gain latin chapa hun hingin la ama chu milen hungin tin chungnung pen pa chapa tinao Jeho jabang ti na hi the de nungak theng tho ka ngala thagau theng tho na chunga umin tin patien tili the na na chunga hung tungin tin nau theng tho hung ping ting chule patien chapa tinao chun ngai ti na be nu Elizabeth khan le ateng nungin chapa hok tai nau nei thelo a hi atiu kha tua hi athagum na hi tai patien kam so kim him thil thelo in umpuna ngai te lalpa song lu ka hi na thugen bol terin ka thungam kum heng wang so cha chun atai sam ta a Marin Elizabeth ave na chun jeso chom khathal chun Mari chu akipana judai gam thing tang khokhat achun achi ta a Zakaria ina aluta chun ti hi ahia Elizabeth in Mari ho pi chu a het petin adil sunga naw sen chu hum toya ti chun Elizabeth chu thagau thing thawin adima onge takin nam chu numai chang chang laka am phapen na hi e ngila ka naw se chu le aham phai lal pa nu ko ma na hung hi bang ti da na hi ta ngai te nei si bai thong ka bela lu lu din ka do sunga naw se chu akipagin akitompi lal pa na ko ma na thu gen chu bui tu ti ka hi ti na kin chak chu mi ham phan hin na lok long de Mari pa chang na chun Marin ka hinin lalpa lembola ka thagaw le hu tam pa pathen chunga chuna ki pa ma ta a Mari chu Joseph to ki hol lai hi wa hima lele akichen mawin thagau ting thawin kai sakiti het ahung hita a ti chun apasal Joseph tumidik tatahi a tangpi heta sumul phawanong pu a agu ka haisan agota a hima lele jetu ho chu angai tu lain ngai te amangin lalpa ban sol chak akoma ahung kilaka akoma Joseph nang David chapa na si Mary chu kichen pi lauki naw bob chu thagaw tem thua patahi chapa hungin den amending isu sanla ma jun ami te thul hi na wa pathu tam ding hingala ti chun Joseph imunai chu athawa lalpa ban sol chak in akoma thu pe kol chun ahi a aji chu akichen pi ta a isu pi na thu chun zelai chun Kaiser Augustan rom gam of the sung pum pi chun min zik ding thu ape a dunia hi rong gam phung pia min jing nam ding hi ya min sing nam sa pen chu a hi ti chun mi cheng cheng chu aminu zik ding in amau khopi chi ta achi wa chun Joseph le David in kote le su na hi zekin
Galilee gama Nazareth kwa patin Mari asi hol kai am set tuto min sig dingin Judai gama David papi Bethlehem ati wachun achi tawa chun ti hi ahia taka om layu chun anaw nei hun ahum tung ta a ti chun naw tilin chapa aneya chun pune min atuma kolbu chun amaw dingin munom lau zekin kan punga chun asil ta a min dingin Isu hi kan sol chat ku pe dum zu in Joseph amin dingin Isu asata a belang jing te le ban sol chat te chun zegam ma mun khat chun belang jing te khen khat belang singa gama ge kamwa lalpa ban sol chat akingwa hum kilaka lalpa lopina takim belu ahun kokba ka alawma maktawa himale ban sol chat tuna komo lao ki win la ngayun mitina dinga chanchin pha ki pa umma ma ko hun pok sam me yu hi tuni hin na mudingin David khopia hu tampa cho ping tai dal Krista chu chun zehi na mudingin mel chik na dinga hi naw sen puna tum ganan ping na ku nga ku mun lao ban sol chat tun ban lama kai san ki phet chun belang jing te chun du hil Bethlehem Australian Jane Timot Alpan Huay Tumju and Jiu chun leng Herod alalaya Judagama Bethlehem kwa Isu hum pedin ngai ti solama patin meeting te Jerusalem kwa ahumu a Oya him sa tele pinchu solama out ko wa ma si bai nga gi leng Herod din jetu azak petin alung sing ta a Jerusalem mi cheng chengin le alung din pi tawa ti chun tempolin te le dan tu jik te cheng cheng asam khoma Krista pin ding thu adonga kathuza ki bangti da na hi amaw ho chuna ko mo Judai gama Bethlehem kwa thim gao chanti hinazi kha nang Bethlehem Judai gama Judai kopi la ka hinanel pen hill put nang apat invite po kha thong po ding hingal a kami Israel te chingding pa chu Herodin meeting te ko ma chun chiul la naw sen thu chu chil takin dong dogul la ken le kahung chibai thin adingin namu te gule eung hilkit un ti chun leng thu chu zan achi tawa chun ngai ti solama aksi amu kha naw sen na chung zon atuna atin masam se amawa achi zelwa ti chun aksi amu na ki pa ma tawa chun in sunga abalutwa anu mari ko ma naw sen chu amu wa abok khopwa achi bai tawa ti chun ago bom te ohongwa ako machun kipa na sanate begole murate apiwa Tung tung be na pagelo, kita kinumera.